Reka dukomereze ku gice cya kabiri cy'ikiganiro Olivier Jean-Patrick NDUHUNGIREHE yagiranye n'umunyamakuru James Munyaneza w'ikinyamakuru The New Times, aho baganiye ku bibazo bitandukanye by'umwihariko ibireba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tucyanzikire ku kibazo cya FDLR, aho umunyamakuru yatangiye agira ati: Most recently, again, you talked about the FDLR. The Congolese government came out and said, "Oh, we have signed a protocol with FDLR," and the FDLR, of course, the militia setup established by. Hongeye kuvuga ku kibazo cya FDLR, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yasinyanye amasezerano na FDLR. Nk'uko mubizi, FDLR ni umutwe washinzwe n'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi imyaka 32 ishize. Guverinoma ya Kongo yavuze ko FDLR yemeye gukora ibikorwa runaka, kandi ivuga ko ibyo biri mu rwego rw'ishyirwa mu bikorwa ry'ibikubiye mu masezerano ya Washington. Mwabivuze icyo gihe mu magambo yanyu, mwavuze ko ibyo ari uburyo bworoshye bwo kwebya uburari bwakozwe na Kinshasa, ndetse ko ari amayeri yo gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano z'umutekano guverinoma ya Kongo yiyemeje mu masezerano ya Washington. Nk'uko mwabisobanuye, FDLR isumwe mu bagize urwego rw'ayo masezerano ya Washington, ahubwo ni umutwe ugomba gukorwaho n'ibikubiye muri ayo masezerano. No kuvuga ko ari ikigamijwe n'ayo masezerano, aho kuba umwe mu bayasinyiye cyangwa uyashyira mu bikorwa. Nk'uko bikubiye mu masezerano ya Washington, FDLR igomba kurandurwa no guteshwa ubushobozi bwa gisirikare. Ese mubona Kinshasa yarabonye uburyo bwo kuyobya n'abahuza b'ibiganiro ikabizi ko ibyikora itazabihanirwa? Hari n'abashobora kwibaza bati, kuki u Rwanda rwamagana cyangwa rugashidikanya ku gihe guverinoma ya Kongo ivuga ko yagiranye amasezerano y'amahoro na FDLR kugira ngo uwo mutwe ushyire intwaro hasi maze abanyamuryango bawo basubire mu Rwanda? Olivier NDUHUNGIREHE ati: twabyanze dushingiye ku naribonye dufite, kuko tuzi neza uburyo guverinoma ya Kongo ikora. Ibi ni amayeri ya politike agamije gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe, kandi si ubwa mbere bibaye. Umunyamakuru ati: muravuga guverinoma ya Kongo? Minisitiri NDUHUNGIREHE ati: yego, ni guverinoma ya Kongo. Nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington, FDLR igomba guteshwa ubushobozi no kurandurwa. FDLR niyo igamijwe n'ayo masezerano, ntabwo ari umwe mu bayagizemo uruhare cyangwa ufite uburenganzira bwo gusinya amasezerano cyangwa inyandiko ziyashamikiyeho. Ikindi, FDLR ikorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yinjijwe mu mikorere y'izo ngabo. Bityo rero kubona guverinoma ya Kongo izana ibibazo bisa naho ari ikinamico ya politike ntabwo bitangaje. Twabonye ubutumwa FDLR yandikiye guverinoma ya Kongo, ndetse tunabona guverinoma ya Kongo isubiza ibaruwa yanditswe n'abayobozi ba FDLR. Ibyo byose ni umukino wa politike. Icyo twizera nuko ayo ari amayeri yo gutinza ibintu, kandi ntashobora kuyobya abantu, kandi nk'uko nabivuze si ubwa mbere bibaye. Mwibuke ko mu nama ya mbere y'abaminisitiri yabaye mu rwego rw'ibiganiro byari biyobowe na Rwanda mu mwaka 2024 kwa 21 Werurwe uwo mwaka, uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Rutundura yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatanga gahunda yo kurandura FDLR. Ibyo bivuze kwa 21 Werurwe. Ariko kwa 25 Werurwe, nyuma y'iminsi ine gusa, yari Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru cyari kijyanye na FDLR, yabajije uwo munyamakuru niba azaho FDLR iherereye. Yavuze ko nawe ubwe atazaho FDLR cyangwa ahikorera. Muri make yari yatangiye guhindura imvugo. Nyamara mbere y'iminsi mike yari yagiye i Rwanda atanga gahunda yo kurandura FDLR. Ariko nyuma y'iminsi mike gusa yatangiye no gushidikanya kuba FDLR ibaho. Nk'uko nari nabivuze mbere, nyuma yo gufatwa kwa Uvira, ibiganiro byongeye gusobokorwa muri Werurwe uyu mwaka. Niba nibuka neza, byabaye ku itariki ya 17 n'iya 18 Werurwe. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize igitutu gike kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo itangire kurandura FDLR. Nyuma y'ibyo, niba nibuka neza, abayobozi b'ingabo za FARDC
Ikisangani batangaje kuwa 29 Werurwe ko bagiye gutangira ibikorwa byo kurwanya FDLR, ariko nyuma y'iminsi 2 gusa kuwa 31 Werurwe bohereje kajugujugu iwarikare zipakiye imbunda nyinshi hafi imbunda 700. Umunyamakuru yahise amubaza ati zari zigiye kuri FDLR. Polisi Olivier NDUHUNGIREHE ati yego, hari harimo amasasu, amafaranga, moto n'izindi ntwaro byoherejwe kuri iyo FDLR. Ibyo bigaragaza ko bakoresha imvugo ebyiri zitandukanye kandi n'ibintu dusanzwe tumenyereye. Noneho bazanye andi mayeri yo gutinza ibintu, bavuga ko basinye protokole runaka. Mu by'ukuri barimo kugerageza guhindura iby'amasezerano yaragamije. Hari ibyo bashaka gushyiramo nk'amabwiriza cyangwa ibisabwa mbere, nyamara bidashobora na rimwe kwemerwa ko umutwe ushinjwa kugira uruhare muri jenoside. Urugero, hari igitekerezo cyo gushaka ko FDLR yahabwa umwanya wa politiki mu Rwanda. Ibyo ntibyashoboka. FDLR ni umutwe u Rwanda rufata nk'uwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ntugomba gushaka cyangwa guhabwa umwanya wa politiki mu Rwanda. Ndetse ibyo binyuranyije n'amasezerano ya Washington. Ayo masezerano nta hantu na hamwe avuga ko hari ibisabwa cyangwa ibigomba kubanza kubahirizwa mbere yo gutesha cyangwa kurandura FDLR, no kuva kwitesha ubushobozi. Umunyamakuru wa The New Times James Munyaneza yakomeje agira ati nyakubahwa minisitiri, ibyo binzanye ku kindi kibazo cy'ibyo bamwe bita kwivuguruza ku ruhande rwa Kinshasa. Hari igihe bavugaga ko FDLR itabaho, bavugaga ko ikibazo nyamukuru ahubwo ari amabuye y'agaciro ya Kongo, ko ari y'u Rwanda rushaka, nk'uko byavugwaga muri iyo mvugo yabo. Ariko nyuma yaho batangira kuvuga bati FDLR irahari, ariko ni umutwe muto ugizwe n'abasaza n'abahoze ari abasirikare bananiwe ku buryo nta kibazo cyangwa ibyago biteye u Rwanda. Ariko nyuma yaho bongera kuvuga ko FDLR iri mu bice bigenzurwa na AFC mu 23, kandi ibyo bice nk'uko mubizi biri hafi y'u Rwanda. Hanyuma ubu twongeye kubona bavuga ko basinye amasezerano na FDLR, ndetse FDLR ubwayo ikemeza ko ibiganiro n'isinywa ry'iyo protokole na Kinshasa byabaye. Ibi byose byerekana ko wenda Kinshasa iri mu mwanya utoroshye, aho ishobora kuba yari isanze ifitanye isano ikomeye na FDLR ku buryo itayivaho ukishaka. Mwebwe mubibona mute? Ese izi mvugo zose zivuguruzanya nizishimangira ibyo u Rwanda rumaze igihe ruvuga ko FDLR yashyizweho, igashyigikirwa, igahabwa intwaro kandi igafashwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese izi nkuru zose zitandukanye ntizigamije gusa kurangaza abantu ngo batita ku kibazo nyamukuru nk'uko mwabivuze? NDUHUNGIREHE ati yego, ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko iyi protokole nk'uko bayita ari amayeri ya politike agamije gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe. Nk'uko mwabivuze, imvugo zitangwa ku bijyanye na FDLR zagiye zihindagurika. Hari igihe bavugaga ko FDLR itabaho, bavugaga ko ikibazo nyamukuru ari amabuye y'agaciro ya Kongo. Ntekereza ko umwe mu baminisitiri ba Kongo, Julien Paluku, yananditse inyandiko avuga ko ikibazo atari FDLR ahubwo ko ari amabuye y'agaciro ya Kongo. Ibyo nibyo yavugaga icyo gihe. Ariko nyuma yaho bazanye indi mvugo ivuga ko FDLR iri mu bice bigenzurwa na AFC mu 23. Bityo rero bakomeje kugerageza amayeri atandukanye yo gutinza ibintu kuko bari munsi y'igitutu. Impamvu nuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiye amasezerano ya Washington, yashyizeho umukono arimo CONOPS, agamije gukemura ibibazo by'umutekano bireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo no kurandura umutwe wa FDLR. Ayo masezerano yasinywe na Perezida Felix Tshisekedi. Ariko nyuma yo kuyasinya, twakomeje kubona guverinoma ya Kongo ikomeza gufasha no gukorana na FDLR. Twabimenyesheje umuhuza w'ibiganiro, twabimenyesheje kandi abo dukorana ku ruhande rwa Kongo.
ubu kubera igitutu batewe nuko hari amasezerano yasinywe na perezida wa Kongo kandi akaba agaragara neza mu nyandiko, barimo gukoresha ayo mayeri yo gusinya izindi protokole kugira ngo batinde kurandura FDLR. Mu by'ukuri bazi neza aho FDLR iherereye, bakorana nayo, bazi aho imitwe yayo ikorera, bityo rero bakwiye gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Ariko aho kubikora bahisemo indi nzira yo gushaka guha FDLR isura ya politike bifashishije abo bantu navugaga babi Burayi. Niyo mpamvu tuvuga ko ayo ari amayeri yo gutinza ibintu agamije kuyobya amahanga no kuyobya n'umuhuza w'ibiganiro. Twebwe twabwiye umuhuza ko icyo dushaka atari izindi gahunda nshya cyangwa izindi protokole zituruka kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo ifatanya nabo bo muri FDLR. Icyo dushaka ni ibisubizo bifatika bigaragara ku butaka bikurikije ibikubiye muri CONOPS no mu masezerano ya Washington. Umunyamakuru Munyaneza akomeza agira ati mu minsi ishize kandi twabonye abantu benshi batangira kuvuga ku kindi kibazo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imwe n'imiryango imwe n'imwe ya societe civile ishyigikiye bazanye igitekerezo bise Genocost. Ijambo risa nk'irihuje amagambo genocide na holocaust. Bavuga ko rigamije gusobanura ko mu gihe runaka hapfuye abanyekongo babarirwa muri za miliyoni. Bavuga kandi ko u Rwanda ari rwo rubifitemo inshingano zose. Bakomeje gushishikariza abantu gushyigikira icyo gitekerezo, bavuga ko habaye Genocost muri Kongo kandi ku Rwanda ari rwo nyirabayazana. Nyamara tuzi ko kugira ngo byemezwe ko habaye jenoside ahantu runaka hari inzira mpuzamahanga igomba gukurikizwa. Si igihugu bwacyo cyicara kikavuga ko cyakorewe jenoside. Nanone kandi si buri bwicanyi cyangwa urugomo biba bihita bifatwa nka jenoside mu mategeko mpuzamahanga. Hari uburyo bwigenga butabogamye kandi bwemewe ku rwego mpuzamahanga bwo kugena niba icyaha runaka ari jenoside. Hari abavuga ko iki gitekerezo cya Genocost gifitanye isano n'ibyo twaganiriyeho mbere cyo gushaka guhunga inshingano ziri mu masezerano ya Washington. Mwebwe mubibona mute? Mubona igitekerezo cya Genocost kigamije iki? Ese mubona ari ikintu gikwiye kwitabwaho kubera imigambi gishobora kuba gihishe? Olivier NDUHUNGIREHE Ashyize amusubiza ati ibintu buryarya bukabije bwa Kinshasa. Mbere na mbere Genocost niki? Nta shingiro na rimwe ifite mu mategeko mpuzamahanga, cyane cyane mu masezerano yo kurwanya no guhana icyaha cya jenoside yo mu 1948. Impamvu nuko ubu bwabo bavuga ko ari jenoside yakozwe hagamijwe inyungu z'ubukungu. Ariko iyo uvuze ko jenoside yakozwe kubera inyungu z'ubukungu, uhise usenya igisobanuro cyawe. Mu mategeko mpuzamahanga jenoside isobanurwa nk'icyaha gikorerwa itsinda ryihariye ry'abantu, nk'itsinda rishingiye ku gihugu bakomokamo, ku bwoko, ku moko cyangwa ku idini hagamijwe kurimbura iryo tsinda nk'uko riri. Ntabwo jenoside isobanurwa nk'icyaha gikozwe kubera inyungu z'ubukungu. Bityo rero iki ni igitekerezo cya politike bihimbiye. Intego yacyo ni kugabanya cyangwa guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukoresha icyo gitekerezo nk'intwaro ya politike mu gushinja no guhangana n'u Rwanda. Reka duhere ku itariki bahisemo itariki 2 Kanama. Iyo tariki isubiza kuwa 2 Kanama 1998 aribwo intambara ya kabiri ya Kongo yatangiraga. None se iki ni iki cyabaye kuri 2 Kanama 1998 Kinshasa, Ikisangani no mu bindi bice byinshi byo mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abatutsi barishwe, hari abishwe bakubiswe n'imbaga y'abaturage, hari abajugunywe mu biraro, hari benshi bishwe. Icyo gihe kandi uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Abdoulaye Yerodia Ndombasi yatangaje ku mugaragaro amagambo asebya Abatutsi. Yabise imyanda udukoko cyangwa udukoko twanduza microbe. Avuga ko bagomba kurandurwa mu buryo buteguye kandi budatezuka.
ayo magambo yayavuze mu gifaransa avuga ko abatutsi ari imyanda n'udukoko tugomba kurandurwa mu buryo buteguye kandi budatezuka. Ari n'amagambo ye bwite kandi n'ubu aracyaboneka mu mashusho ari kuri YouTube. Kubera ayo magambo Ububiligi bwigeze gusohora impapuro zo kumuta muri yombi ku rwego mpuzamahanga, ariko Abdoulaye Yelodia Ndombasi ntiyigeze akurikiranwa n'ubutabera muri Congo, ahubwo igihe yapfaga muri Gashyantare 2019 yashyinguwe mu cyubahiro cyose cya leta, ndetse Perezida Felix Tshisekedi amuha icyubahiro cyose gihabwa abayobozi bakuru b'igihugu. Mu by'ukuri ibyo nibyo byabaye intangiriro y'imvugo z'urwango n'itotezwa byibasiraga abatutsi b'abanyekongo. Hari n'abasirikare b'abanyekongo bakomokaga ku batutsi bishwe ku manywa y'ihangu. Twabonye kandi abayobozi ba leta batangaza imvugo z'urwango. Urugero ni uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Kongo, Major General Sylvain Ekenge, wigeze kugaragara kuri televiziyo y'igihugu asoma inyandiko yuzuyemo imvugo z'urwango. Muri iyo nyandiko yashishikarizaga abanyekongo kutarongora cyangwa kutarushinga n'abagore b'abatutsikazi. Byari bimeze nk'aho yasomaga amategeko 10 y'abahutu yanditswe na Hassan Ngeze mu mwaka wa 1990. Bityo rero muri Kongo hagenda harushaho kwiyongera imvugo z'urwango. Hari n'abakoresha imbuga nkoranyambaga babiburayi cyangwa muri Amerika bahura na Patrick Muyaya, ariko nabo bagakoresha amagambo yita abatutsi udukoko, microbe. Ibyo byose tubibona mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu kubona iyo guverinoma imwe ikorana n'abo bantu ikanashyigikira imvugo z'urwango hanyuma ikagaruka ikavuga ko ariyo yahohotewe, igahimba n'igitekerezo kitazwi mu mategeko mpuzamahanga cyitwa genocide, ari uburyarya bukabije. Hari kandi n'ikindi gice cy'iki kibazo. Nk'uko mubizi, iri jambo genocide ryatangiriye i London mu mwaka w'2013. Nyuma yaho mu mwaka wa 2022 hashyizweho ikigega cyagombaga gufasha abahohotewe. Kugeza ubu icyo kigega kimaze gukusanya miliyoni 212 z'amadolari y'Amerika. Ariko se murabizi amafaranga yageze ku bahohotewe angana iki? Ni 2.5% gusa. Kubera ibyo hari iperereza ririmo gukorwa i Buruseli ku birebana n'icyo abantu bamwe bavuga ko ari uburiganya. Nanone kandi hari irindi perereza rivugwamo abo mu muryango wa Perezida Felix Tshisekedi ku birebana n'ubucukuzi n'inyerezwa ry'amabuye y'agaciro muri Katanga. Niyo mpamvu tutemera iki gitekerezo cya politike twita ko gishingiye ku buryarya gifite umwanya mu biganiro bigamije amahoro arambye cyangwa mu mubano w'ibihugu muri iki gihe. Umunyamakuru wa The New Times Munyaneza yakomeje abwira Nduhungirehe ati, mu yandi magambo muravuga ko guverinoma ya Kongo iri gushinja u Rwanda ibyaha nyamara ariyo ubwayo ifite ibyikwiye kubazwa. Nduhungirehe ati niko bimeze. Munyaneza ati iyo usomye raporo zitandukanye ukumva iby'impuguke zivuga ndetse n'ibyakomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo, usanga hari abavuga ko guverinoma ya Kongo ariyo yibasira abantu hashingiye ku bwoko bwabo. Ese ibi byo ntibyaba bifitanye isano no gushaka kuyobya abantu kugira ngo batita ku bivugwa ko guverinoma ya Kongo nabo bafatanya bashyigikira ibikorwa by'urugomo byibasira amatsinda amwe y'abaturage harimo n'abanyamurenge? Nduhungirehe ati birashoboka, ariko kandi ibyo si ibintu bishya. Mu mateka ya jenoside zitandukanye abakora jenoside akenshi bagerageza kwiyerekana nk'abahohotewe bakanashinja abandi gukora jenoside. Ibyo turabizi, ni uburyo bwakoreshejwe kenshi mu mateka. Kandi tuzi ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinda rikomeje kwibasirwa n'imvugo z'urwango n'itotezwa ari abatutsi b'abanyekongo, cyane cyane abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abandi batutsi b'abanyekongo batuye mu bindi bice by'uburasirazuba bwa Kongo.
hari aho bamwe muri abo bishwe bakubiswe n'imbaga y'abaturage ndetse hari n'abo byageze ku bikorwa byo kurya imibiri y'abishwe ku manywa y'ihangu. Twakomeje kumva amagambo arimo urwango aturuka ku bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bantu bafite ijambo ku mbuga nkoranyambaga bakorana na guverinoma. Ibyo ni ibintu bizwi. Noneho kongera kuzana igitekerezo kitari gisanzwe cyitwa genocide n'ubundi buryo bwo kugoreka ukuri no guhakana jenoside n'uburyo buzwi bukoreshwa n'abashaka guhunga inshingano cyangwa kwirinda kubazwa ibyaha bashinjwa. Munyaneza ati mbere yuko tuva ku kibazo cya Kongo ubu ibintu bihagaze bite? Ubu ibintu bimeze bite hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese haracyariho itumanaho hagati ya Kigali na Washington? Ese impande zitandukanye ziracyavugana? Nkuko mwabivuze hari inzira zitandukanye z'ibiganiro, hari ebyiri. Hari inzira ya Doha ihuza abanyekongo ubwabo, ariko ku ruhande rw'u Rwanda inzira nyamukuru ni y'amasezerano ya Washington. Uyu munsi ibintu bihagaze. Nduhungirehe ati inzego zashyizweho n'amasezerano ya Washington ziracyakora kandi zikomeje guhura. Mu by'ukuri mu minsi mikiri imbere hari indi nama izabera i Geneve. Hari inzego ebyiri z'ingenzi. Hari Joint Security Coordination Mechanism ihuza u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije guhuza ibikorwa by'umutekano. Hari kandi Joint Oversight Committee ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Iyo komite ihuza abo twavuze haruguru, ikanahuza Qatar, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'umuhuza ku ruhande rwa Togo. Bityo rero inama ziracyakomeza kuba, ariko twanakora inama igihumbi. Ikigenzi si ukugwiza umubare w'inama, ikigenzi ni ugukemura ikibazo cy'ingenzi cyatuma dutera intambwe. Icyo dukeneye ni ukugaragaza ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ibyo twasinyiye. Kugeza ubu nk'uko tuvugana haracyari ibitero bya drones, kandi ibyo binyuranyije n'amasezerano yose yo guhagarika imirwano yasinywe umwaka ushize. Habayeho ibitero byinshi, kandi kugeza ubu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyakomeza gushyigikira FDLR, iracyayiha intwaro, kandi iracyakomeza no gutegura no guteza imbere ibikorwa bya politiki bijyanye n'uwo mutwe wa FDLR. Ibyo byose biba umuhuza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika areba. Iki nicyo kibazo dufite. Ese intego yo kugira umuhuza ni iyihe? Ni ugufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Mu by'ukuri mu byumweru bike bishize habaye inama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye UN Security Council, aho Masad Boulos, umujyanama wihariye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo, yemeye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu na kimwe yakoze mu rwego rwo gutesha FDLR ubushobozi. Yongeyeho kandi ku Rwanda nta kintu rwakoze mu gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi, ariko ibyo si ukuri, kuko n'ibyumweru bike mbere yaho Marco Rubio, umunyamabanga wa leta wa Amerika, yari yemeye ko u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa uruhare rwarwo muri ayo masezerano, nubwo yavuze ko ibyo rwakoze bidahagije. Ariko ikibazo nibaza ni iki: niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo yemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu yakoze mu gutesha FDLR ubushobozi, kuki buri gihe amaherezo ari u Rwanda ruhabwa ibihano? Kuki niba ibihano bigamije gushyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo zishyire mu bikorwa ibyo zasinyiye, kuki amaherezo tubona ibihano bidakwiye kandi bibogamiye ku ruhande rumwe gusa, bigashyirwa ku ruhande rumwe? Ese intego y'ubu buhuza ni ugushaka amahoro arambye muri aka karere, cyangwa hari n'intego itandukanye tutazi? Why? If sanctions are aimed at pushing parties to implement what they have signed, why are we ending with one unfair and one-sided sanctions against one party? Is it is the objective of this mediation sustainable peace in the region, or is it another objective that we don't know?